يعني ام قالك إيشكي ام قالك زعمتي ديك شنو وخذ المكري لا يوكري خذ المكري وخذ تركو رحمة كتيك زكبك حلك تشيب بأفقرنا مالي إخوان إسماعيل كوچبركي جسري كانيه خوناوي أوا گو کرسیەکی سەر کەهرەبێ ژێرە بێتە پەیداکردن. لاشی وی پوچ بوویە و نکارە بمەشە. ئیسماعیل لەگەل هەڤژینا خۆ bi tena xwe dijîn. Zarokên wan tunene, aboriya wan jî pir aloze û destê alîkariyê negihiştiya wan. Laşê İsmaîl li rastî gelek niştergeriyan hatiye û niha birînên wan vedibin. Ji ber golaş hin bi hin pûç dibe. Tenê wiha rûniştiye û ji ber meşa serdest û nigan herdem laşî wî bibirînin. سه çocuğuna ameli kırıp ne nacı diflet canımı pis bir o şeyde difleti nagre kilo no o motive vedere işte am svedat kavel vedere ivarem donan süper rod bitti o ki foremat o pore no şaş haft no da ma tabii işte انا كنا برغول مغول دونا مي ورزه وزيت وشكرت وانا بيع işte قلت تشتكي ما تنقل ورمو مال ما و فلان ما و دکان ما پاره ما فلان ما گیرورم میرو چرا نسرمیم هەڤژینا اسماعیل جی نەخۆشە. ji ber rahiştina wî bi awayekî berdewam êşa piştê pêre çêbûye û niha hewcedarî neştergeriyeke bileze yan ew jî dêl erdê rûne. Pêwîstiya wan bi gelek cûreyên dermanan heye gol kampê nayên peydakirin. بسكن از حياوي رادكم كسمة آلي مناكي خدي آلي مدكي أم زعمتي در بسكن برايم يعني أم تشت يعني أوي ما قلك زعمته إيه مسحركي ويراكم دين بديسك مرات شابي دكتور عمليات أجمد خازن نفاز رفيدا فري ونكسي خدمته مكة ونشت يعني شغلي مزورة وخدي مزنه تاب کۆنên derdora wan behsara û şaxerabiya İsmaîl û hevjînawî dikin. Ava derê dikanê ew jî rind min got çira fesîh negirtî. Ava derê me ve jî derê va derê dikanê te dî cam jê derxistine. Dikanek İsmaîl li serê kaniyê hebû. Dirêka wê re xwe xwedî dikir û kes û karên xwe jî didît. Serê kaniyê çû, dikan jî çû. İsmaîl û hevjîna xwe li gel hêviya vegerê bi tenê man. Ekrem Salih Kurdistan 24 Kampa Serê Kaniyê.